Ungifundele incwadi. Inhliziyo. Funda, menze ibize ngesihloko kuzobe yazi kusasa. Inhliziyo yami iyakhohlisa. Ungangijahi baba ngikho etohweni. Nokusebenza olapha susebenzele kakhulu. Inhliziyo yami iyakhohlisa. Angazi noma njengoba ngiyifakile le ngubo emhlophe ngiyifake ngokuyikho yini. Angazi noma ngize kuleli thempeli lalapha. Angazi noma inhliziyo yami iyavuma yini. Sibuya kujula ukuphetheni. Namanje usazonda umakhelwane wakho. Funda. Mina Jehova ngishona inhliziyo. Ngilinga ebilini. Hlala phansi ngizokuphuswitha. Angazi noma yami inhliziyo iyavuma yini. Mhlambe lo msebenzi ungaka nje mhlambe yakhe inhliziyo ayivuma ukuthi lo msebenzi ube khona. Zinqamukele namhla izibopho namhla izibopho ebezibophe zibophe kufanele siphathe abantu abazoseqapha ngoba sizoyenza umsebenzi kaShembe. Kwenze njani? Namhlanje sosukeni olukhulu. Sithe sikhuluma laphaya einkundleni. Bebekhona abantu kunabantu abathi noma umuntu bemzonda. Ngizolokhe ngikhotha nje laphaya ukuthi uthi umfundisi uGcwenzi. Kukhona abantu abanento embi kakhulu. Onento ethi ngiyamzonda umhlengi njengoba lapha eduze kwami kodwa ngimazi ukuthi wangenzani. Ngike lapha yena einkundleni zokuxhumana sesifaka isimemo sokuthi sizobe sinale nkonzo lekhona. Kwase kuba khona nje oyedwa uPaulayo. Wathi hawu niyabungaza nibungaza umfundisi. Kwase kusho ukuthi ulahlekelwe i-understanding. Zalukwazi zami i-understanding ukuqonda. Ulahlekelwe ukuqonda ukuthi sikubungaza kanjani ukubuya kamfundisi. Namhlanje indawo yalapha Kwanyuswa ibisesizini olukhulu. Abashumeli namba abahleli lapha ngami umvangeli unomsebenzi awugadile omkhulu kakhulu naye futhi obukhona lapha bebesosizini olukhulu. Lokuthi noma behamba bese emhlanganweni kaShembe noma thiwa kuphi abanayo ubaba ababambelela ngaye. Noma nami bengathiwa mengona bezobizwa umuphi umfundisi engekho. Isono sakhe isiphi? Icala lakhe iliphi? Ungani phoma sesithi thina siyajabula sifuna ukubiza umfundisi kube khona izaba ezobekwa. Aphenye inhlabathi namathi mina ngingene phakathi. Mawukuthi ngisebenza umsebenzi kaShembe ubona kufanele uShembe ayiphenye inhlabathi namathi engingene. Sonke siyogcina singena khona. Kodwa umsebenzi kaShembe fanele ume bawufetha ibonge inkosi. Amen. Usho njalo umfundisi sisenkonzweni esisikhumbuzo nemhlazane ebuya. Utho kubuhlungu manazaletha lapha ngithemathi ngiyahamba emoli thizeni ngihamba nje ngibuye kothekela umndeni wami engiwuthandayo. Ngifuna ukuveza ukuthi njengoba inhliziyo yakhe ikudukisa ikwazi ukuzonda umuntu engafanele ukuyamzonda ngoba awukho ngisho igama.
mhlawumbe umjwayele mhlawumbe alikhulumisha ukukhuluma kodwa nje ngiyamzonda. Ngabe uyaya la siyakhona? Akufanele bangcwele kuthi ekuseni bese ngena umthandazo sangivuse Nkosi kade ngilele engiphaphame okulizwa izwi okubuhlungu bazali bethu, okubuhlungu kuney'ngane ngiyafisa ukuthi lapha Kwanyuswa zize ingabibikho. Kuney'ngane oyizwa ikhuluma kabi ngomuntu emdala. uShembe usikhuzile wathi phumani kuma-social network lapho esineka khona abagcotshwa bethu. Siyayela siyakhona. Inhliziyo yakho ayikweduzini. Wawusuzonda umuntu ongamazi noma mhlazana ulele ngomqolo uyofika noma ngaze afike nengoma yakhe ngiyihlabelela manje kuyokufanele ukuthi ekuseni bonke abantu ithi imihlatshelo lokuthiwa ngivuse Nkosi kade ngilele mase bemoya yethu nalwe osezulwini nawo osethogweni bese moya yakho uyavuka. Uzovuka kanjani ngabe mekusakhona umuntu ohleli la enhlizweni yami? Kona into wathi mufika lapha eNazaretha wazoyicela wathi Nkosi ngicela ukukholwa wafika ugqoka ijazi lakho elisikotshi mama wafika uthathe iduku lakho walibeka lapha emahlombe wambathiswa mhlazane ingane yakho ilokhane yadigana. Usukutholile nobukuvele. Ngase ngazi manje ukuthi umshumela ungcobo ukuthi nokuthi ngabe imndeni yakini lelo thuli lomhlaba usuyikhiphile nesigodini sosizi lokufa. Thina nabasho sibancane kakhulu. Engade ngishilo ngathi itimu yanamhlanje ithi siyakubonga nguye. Uthi nanamhlanje siyakubonga. Izolo besikwethemba nanamuhla siyawethemba. Namhlanje umfundisi uhlele la unegenge besikhuluma ukuthi umfundisi uvule ibandla. Nango ngumhlezi umfundisi akazazi alivule ibandla. Umfundisi akazazi akholwe kwezinye inkonzo. Usuku umfundisi amenyezelwa ngale paradesi Yesabatha wegqoka ijazi lokuba uprofessor. Kodwa yathi sabalala indaba kwathi umfundisi usegqokiswa izinkonzo usewumfundisi weinkonzo. Sokhuluma usihlala lapha ekhaya. Okuphelele emthethweni. Ayibonge Inkosi. Lonke lelizwe njengoba nibona le view yini. Umfundisi lapha nasafisa ukwakha. Sizokubhekela indawo baba. Ngoba yonke le ndawo nje iphethwe isizwe sasemaqadini ayibonge Inkosi. Nanga amakhosi sinawo ngaphansi kwethu nezinduna mhlambe zikhona zizozama ukuthi umfundisi zimphendlela indawo. Lapha okubuhlungu njengoba ngisho ukuthi indaba yathi imisisabalala yasabalala ukuthi umfundisi usekwezinye inkonzo. Kodwa umfundisi asikaze simbone thina engena kamaweseli, asikaze simbone engene iyoni, nanku imjiva yakhe nje abehleze eyigogo, ubehleze mina ke angikwazi ukuzonda umuntu wena ngimzonde. Angikwazi ukukhuluma nomfundisi yathi inyanga yezulu amaphekula nezengadlelani nawo umfundisi wengamazi noma uyiphekula noma uyini kodwa nje obela nje khomba ukuthi akazazi abe yiphekula ibonge Inkosi. Bazothi umfundisi mhlawumbe ngoba ngifuna ungigcobe. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi abazali bethu baze bazi ukuthi thina ubusize besikulo. Noma ngathiwa mina bengifuna ukufaka isehlukaniso nengoduso engiyithathile. Ibingeke izisayino umuntu. Ngoba umfundisi bengekho endawo.
noma ngathi ubaba ufuna ukufika endaweni afika abuze yonke into ufikile ngelanga elindile wathupha umfundisi wavela emotweni wathupha umfundisi othiwa baba nangu umfundisi bamkhomba wathi ubaba ngazi umfundisi umvuba lapha ekhaya wathi angizokwehla le emotweni nampo ufakazi bami angikhuluma intshumela engayizwayo angisiwa amakhosazana wathi ubaba ngehli la emotweni ngoba umfundisi wendawo angimboni konke lokhu bese sokutholaphi yini ngingafuni isibonge siyabonga nguye onguye siyabonga Selingangi besakubonga ngani yini ngifuna ukubonga wena mase uyangidonsa hawu uzogcoba mina ngizoba umfundisi ozwa ukuthi umqanza ngiphenduke 2009 sengizoba umfundisi yini ngizoyifundisa ibandla ngizothini ngiphenduke emashini njengentombazane yaphendulwa izimbomu kwenze njani ithi incwadi yakhe ngifunda inhliziyo yakho iyakhohlisa uthe umfundisi asezohamba 2017 wathi inhliziyo iyangedusa ethi uzongena kushemule yancipha ebusweni bakho esingeke size sincengeze ethi inhliziyo sengibona umsebenzi wethu ukumema umfundisi othi eze lapha ebandleni lakanyusi ngibona usuzowonakala isikhathi sami sesonakele kakhulu kodwa namhlanje sithi siyakubonga Shembe siyafisa Nkosi and besifisa singabantwana kodwa besisazoqala kubaphathi bethu ukuthi sithenge inqaba enkulu sihambe siyobonga kuShembe ngoba uthi ubaba siseJudiya uthi bayafika abantwana bezobuza abantu baba abamisiwe abangazi ukuthi bamiseleni wathi mina ngikaze zingimise muntu namhlanje lokho basingeze sikubonge sithi ke baba sesiyabonga ususibuyisele Nkosi umfundisi ukuze ezobona ubaba indlela yokuthi simthanda kangakanani hayi ngoba umfundisi simkhonza yebo asi uNkulunkulu umfundisi kodwa ubaba mesuke bekumkhokheli nobe ebekumshumayeli phambi kwakho usuke ethi mthande ngoba fanele ulalela izimiso ayibeke kuya ibonga Inkosi amen baba mfundisi siyakubonga sibonga nokuthi masikupela singabantwana ungabheki izono zethu ke sehambe inekwa khona le ihlahleni kodwa mfundisi awubhekanga okunye ubheka uthando sikuthanda ngalo uthando mfundisi esikuthanda ngalo sisafisa njengoba wawukhuluma esikhumbuzweni ukuthi ufike ungena umuntu engaphansi kweumbrella mhlambe efihla ilunga lomndeni awuthi ngoba la ekhaya nipheka uphuthu niyangcwa kodwa nipheka uphuthu ngeke ngisadla ngiyaqoka ngiyahamba cha ufika ube umuntu kubantu ube umntwana kubantwana umfundisi njengoba lapha namhlanje sicela ukumteketisa sithi mfundisi ungumntwana ayibongwe Inkosi ngoba umfundisi esinaye akusiyo umfundisi osabekayo uyinkinga muzoba ubaba obabayo ngempela ubaba upelepelana lo ngazuthi awubaba onoshukela ukuze sizothi masifika kwena sithi baba nake ngazuthi la athi bafana bami kulungiswa kanje nale kanje nakanje nakanje umfundisi sithema simthintela lolu daba bese umfundisi ngiyabonga ngipheni usuku wathi kodwa mangibuya kuJuly ngifuna ukuza kaBhoda lulapho usuku namhlanje umfundisi osiphele lolu suku namhlanje wathi mangibuya ngifuna ukuza kaBhoda ngoba abantwana bayaBhoda la nguba umfundisi ayifakile yaqhamuka kubona ayibongwe Inkosi ngothando lwabo ayinangani labantwana ke esinabo lapho bagijimela isikhundla abagijimela lutho babuka nje lamakhehla lapha phambi kwabo noma esezama ukuthi enzeni kodwa babuka wona kuphela into abayifuna bafuna ukusebenzela uShembe ayibongwe Inkosi engizocela ukuthi umfundisi weNkosi noma Nkosi benezono noma nasemakhaya yabo zikhona lana ke umfundisi engenele nentembi sifisa ukuthi usithandazise kuyona
ungenele amashipha lapha abantwana abayicima khona ukoma. Okubuhlungu nakanyiswa namhlanje ingenele isibhamu esifisayo lenkonzo namhlanje ukuthi igcile lapho ukuthi lesibhamu esikhala lapha kanyuswa izwe lamaqada lithandi. Ngikhuluma kabi lokhu, ngikhuluma kahle ngoba ngikhuluma ethempelini elisha nengilosi yakhona isayintsha isagijima ibonga inkosi. Lesibhamu esilapha kanyuswa akusisithandi. Asisakwazi ukulala uzoduma isibhamu ngapha uthi wo ngaze kuzokhalwaphi. Abantwana abalapha kanyuswa abasebenzi imfundisi mabecela bacela ukuthi uzubabeke kushembe. Abantwana abalapha kanyuswa abaganiwe abanye babo, abanye abaganile. Inansuku ehlaza ngiyiboni la uzobe ngibona umuntu ofaka isikhafu la. Ekukhomba ukuthi uyaphuma siyamisa le yakhona. Njengoba becele wena mfundisi, bakucela ngoba ithi inkosi inyanga yezulu laba befundisi bayisandla sami sokuphosa. Abantu abafungile ngaleli bandla isikulo. Umuntu ongawazi umkhipha isimamo kanjani. Siyacela umfundisi wenkosi ukuthi uzosithathe usibeke emkhulekweni wakho mhlawumbe ushebe uzosiza singabantwana. Cela ukuthi inkosi uNkulunkulu wasephambili basikhumbule. Nalabantwana benabasho balapha kanyuswa ubhota wonke. uNkulunkulu wasephambili azawukhumbula uhlanganise. Usebenza umsebenzi kaShembe kuphela. Ayibonge inkosi. Baba mfundisi. Ingoma eka 98 Yesabatha namhla Nkosi awuthokoza wena ngathi hamba